Good morning. Tere hommikust. Tere hommikust. Tere hommikust. Tere. How are you all this morning? Kuidas teil läheb täna hommikul? Hästi. Praise God. Kiitus Jumalale. Tell the person beside you, you look good today. Ütle oma naabrile siin, et sa näed täna hea välja. Amen. How many touched with the worship today? How many blessed? Kui paljud said õnnistatud ja puudutatud ülistuse ajal täna? Amen. Praise God. Amen. Praise God. God is moving. Jumal liigub. Amen. You know, for the past few weeks, Siin mõned nädalad juba. God has been doing major work in this nation. On Jumal tegelikult suuresti tegutsenud selle rahva seas. And I was, in my spirit, I witnessed there is a move that God is about to take place over this nation. Ja ma sain tunnistust oma vaimus, et Jumal hakkab liikuma selle rahva seas nagu päris. Few days ago we had the National Independence Day. Ja, et siin, millal see oligi siis? 20. augustil ja oli meil taasiseseisvumispäev. How many celebrated that day? Kui paljud tähistasid meil taasiseseisvumist? Praise God. Praise God. Kiitus And Jumalale. we had this, everywhere there were prayer hubs, prayers going on. Ja palvetati igal pool sel ajal üle Eestimaa. And one thing I noticed in my spirit that I witnessed, Ja ma tunnistasin oma vaimus seda, wherever I went, Et the kui word iganes- was the wind of God. et kui iganes ma läksin siis räägiti Jumala tuulest, Prophecies that were released. profeteeriti sellest Word that was released by other ministers. või räägiti sõna. And I witnessed this in my spirit that God is bringing a new wind of change into the church. Ja minu vaim hakkas tunnistama sellest, et Jumal on toomas muutuste tuuli kogudusse. And today I just want to share what the Spirit of God has embedded in my heart. Ja ma tahan täna rääkida sellest, mis Jumala vaim on minu südamesse pannud. The title of my message today, Minu pealkiri täna The Wind of God, on Jumala tuul, the move of God. Jumala liikumine. We are in a season that the Spirit of God is moving very fast. Me elame ajastus, mil Jumala vaim on liikumas väga kiiresti. God is preparing His people, shifting seasons. Jumal on ette valmistamas inimesi, muutmas aegu ja ajastuid. We have seasons, Meil on ajastud, right? on ju? Summer, we are now going to autumn. Praegu, kui me aastaaegadest räägime, siis me läheme sügisesse kohe. How many feel that the season of autumn is very close already? Paljud teist tunnevad, et sügis on juba päris lähedal. Yes. Ja, I don't feel the heat anymore. ei ole enam nii palav. The temperature is dropping. Õhutemperatuur langeb. I have to wear sweater. Ma pean kampsuniga käima juba. Yeah? Ja. Because season is changing. Sest aastaaeg on muutumas. And when a season is transitioning, our body also transitions. Ja kui aastaaeg muutub, siis muutub sellega ka meie ihu. Amen. How many agree with that? Meie ihu peab sellega hakkama kohanduma. Can somebody say amen? Kas keegi ütleb amen selle peale? Amen. Ja. So everything has to transition. Et kõik peab hakkama muutuma. And here God is transitioning the church and the nation at the same time. Ja Jumal siis on muutmas ka kogudust ja rahvast samal ajal. God is also, when the wind of God is blowing, when seasons are changing, God is also exposing what is hidden. Ja kui need hooajad on muutumas, need ajastud, siis on Jumal ka paljastamas teatud asju. Seda, mis on muutumas. And God is bringing life. Ja Jumal on toomas elu. And bringing judgment. Samuti ka kohtumõistmist. And bringing repositioning. Ja ümberpositsioneerimist. Of His people. Oma rahva seas. For God's ordained purpose for the next season and phase. Järgmisteks hooaegadeks ja etappideks, sest Jumal on omad eesmärgid. And it's also happening in the politics. See juhtub ka poliitikas. We are in the midst of a transition in the politics also. Praegu on ka poliitikas puhumas muutuste tuuled. How many following the politics of Estonia? Kui paljud teist jälgivad, mis Eesti poliitikamaastikul toimub? Yes, praise God. Ja, kiitus Jumalale. We have to be connected because we understand
when we are connected with the government, we understand where God is also leading us. ja me peame mõistma, mis seal poliitikamaastikul toimub, sest kui me mõistame, siis me saame aru ka sellest, kuhu Jumal meid on viimas. So this message today that God has put into my spirit ja täna see sõnum, mille Jumal minu südamesse pani, is a message also for Estonia and also for the church. on sõnum nii Eesti kui ka koguduse jaoks, Our church meie koguduse jaoks and also the church at large. ja üleilmse koguduse jaoks. We are in a Kairos movement, church. me oleme praegu Kairose liikumises kogudus. You know, in John chapter 3 verse 8, Johannese evangeeliumi 3. peatükk ja 8. salm. the word of God says, Jesus said, the Jesus- wind blows where it wishes, you hear the sound of it, but do not know where it comes from, where it is going. So everyone who is born of the Spirit. Jeesus ütleb siin, tuul puhub, kuhu ta tahab ja sa kuuled ta häält, kuid ei tea, kust ta tuleb ja kuhu läheb. Niisamuti on kõigiga, kes on sündinud vaimust. Jesus was speaking to Nicodemus Jeesus räägib siin Nikodeemosega about being reborn. ja ta rääkis uuesti sünnist And here Jesus connects the wind. ja ta toob siin näite tuulest. See, the wind, the Greek translation, that word wind means pneuma. Kreeka keeles on sõna tuul pneuma siis või neuma. And this word is mentioned 385 times in the Bible. Piiblis, kogu Piiblis on seda sõna mainitud siis 385 korda It means the Holy Spirit, ja see tähistab püha vaimu, the Spirit of God, Jumala vaimu, the Spirit of truth, issanda vaimu, tõe vaimu, the Spirit of Christ. Kristuse vaimu. We are in a season God is moving. me oleme ajastus, kus Jumal on liikumas. And as a church, we must discern His movement rather than we demand, God, we want this to happen in our life. ja kogudusena me peame mõistma Jumala liikumist ja suunda selle asemel, et hakata nõudma seda, mida meie ise tahame. We have expectations. meil on ootused. All of us have expectations. I have expectations. igaühel on omad ootused, minul ka. But what is God's expectation? mis on Jumala ootus? We want a promotion. me tahame edutamist, We want more money in our bank account. tahame rohkem raha kontole saada, We want our family to be happy. tahame, et meie pere oleks rahul. These are all good. see kõik on hea. God wants to bless. Jumal tahab meid õnnistada ka. But there is an expectation God is waiting up. He wants to release upon the church. aga Jumal ootab, et ta saaks vabastada teatud asjad kogudusele. The question is not whether God is moving, küsimus ei ole selles, kas Jumal liigub, but the question is, can we discern where the wind of God is blowing? vaid küsimus on selles, kas me suudame eristada seda, kuhu Jumala tuul puhub And are we aligned in the will of God? ja kas me oleme selle liikumisega ühel joonel. When the wind of God blows, kui puhub Jumala tuul, it does not merely bring change. siis see ei too üksnes muutusi. It reveals what it can stand in the new season and what must be removed in the old season. see hakkab ilmutama, mis suudab uuel ajastul püsima jääda ja mis tuleb eemaldada. Remember, when Israel came out of Egypt, mäletate, kui Iisrael tuli Egiptusest välja, they could not enter into the land of Canaan. nad ei saanud Kaanani maale sisse minna. For 40 years, 40 aastat. they were always praying for a breakthrough. Nad küll palusid läbimurret kogu aeg, But their mindset was always a slavery mindset. aga nende mõtteviis jäi orja mõtteviisiks. It only take 40 days to reach Canaan. Nad oleks võinud Kaanani maale jõuda 40 päevaga, But they were not ready. aga nad ei olnud valmis. God promised them. Jumal taotas seda neile. God gave them a word. Jumal andis neile sõna. I will set you free and bring you to a land of milk and honey. ma teen teid vabaks ja toon sinna maale, kus voolab piima ja mett. God's word is yes, true and amen. Jumala sõna on tõde, see on jah ja aamen. But the prophecy they received did not come to pass. Aga see profiteering, mis nad said toona, see ei täitunud. Because the season of window has been shut for them because they were not ready. Sest see aken, see võimaluse aken nende ees sulgus, sest nad ei olnud valmis. It was the next generation that took over, went into land of Canaan. Tootatud maale sai järgmine põlvkond.
So when the wind of God blows, there is always a new season and we have to remove the old season. Kui Jumala tuul on puhumas, siis on tulemas alati uus ajastu ja sellest vanast ajastust tuleb lahti lasta. There is a new mantle, but we have to take out the old mantle and wear the new one. Jumal tahab anda meile uue mantli nii-öelda, aga me peame sellest vanast lahti saama. Sellest vanast rüüst lahti saama, võtame uue rüü vastu, mis Jumal annab. The wind of God represents the Holy Spirit. Kui me räägime Jumala tuulest, siis see tähistab püha vaimu. The wind of God is the Holy Spirit. Jumala tuul ongi püha vaim. The wind brings blessing. Tuul toob õnnistuse. It brings renewal. See toob uuendamise. The wind brings fruitfulness. See toob viljakuse. The wind brings multiplication. See aitab edasi liikuda. See aitab taastada, see aitab paljundada. The wind brings restoration. See toob taastamise. The wind brings movement. See toob liikumise. The wind brings exposure. See toob asjad päevavalgele. It exposes foundations, wrong foundations. See paljastab valed alused, valed vundamendid. That has been built over the years. Mis on ehitatud aastate jooksul. The wind brings motives of people, exposes. Jumala tuul paljastab inimeste motiivid. The wind exposes wrong structures and systems that are not aligned by God. See paljastab valed motiivid, struktuurid ja süsteemid, mis ei ole Jumalaga kooskõlas. The wind of God brings judgment. Jumala tuul toob kohtumõistmise. What is built on wrong foundations will be shaken. See, mis on ehitatud valele alusele või fundamendile, saab raputatud. The wind brings alignment. Tuul toob esile joondumise. And God moves his people into his kairos moment. Ja siis liigutab Jumal oma rahva kairose hetkesse. All of us want to be in the will of God. Me kõik tahame Yes or olla, no? me tahame ju olla Jumala tahtes, eks ole? Amen. Only 2% say amen. Ainult 2 inimest tahavad olla Jumala tahtes või? Come on, talk to me. Rääkige minuga. How many of you want to be in the will of Kui God? paljud teist tahavad olla Jumala tahtes? Those who want to be out of the will of God, please say amen. Kui sa tahad olla väljaspool Jumala tahet, ütle amen. Good one. Okay. Praise God. Tore. So all of us wants to be in the will of God. Me kõik tahame olla Jumala tahtes. All of us want to be in the kairos moment of God. Kõik tahame olla Jumala kairose hetkes. But before we understand the wind of God, how it functions, Aga enne kui me mõistame seda, kuidas Jumala tuul üldse funktsioneerib, we need to understand how the natural wind functions. me peame mõistma seda, kuidas funktsioneerib meie tavapärane tuul siin maa peal. We have natural wind. Meil on siin loomulik tuul. It was created by God. Jumal lõi selle. We're going to look at it, how it functions. Vaatame nüüd meie tuuli, kuidas need liiguvad, kuidas funktsioneerivad. Number 1, Esiteks, the natural wind functions as a climate and a weather. meie loomulik tuul mõjutab meie kliimat ja ilma. The natural wind actually moves heat. See tegelikult liigutab soojust. What it does, it moves moisture and it balances the global temperature. Ehk siis see liigutab seda niiskust ja kuuma õhku tasakaalustades temperatuuri üle maakera. And the second one is it moves moisture. Mida ta veel teeb? Tuul liigutab niiskust. The wind actually has a system, a storm system, drives a storm system. Ja kui me räägime tormist, siis tormidel on omad süsteemid ja tuul on sellest tähtis osa, eks ole. Wind carries clouds of rain. Tuul kannab vihmapilvi üle maa. And it brings along the land. It blows along the land. Ja see puhub siis üle maa, jah? The next one is the wind also helps the ocean currents. Tuul aitab kaasa ookeani hoovustele. The wind pushes against the water to create a current in the sea. Ehk siis need pinnatuuled tõukavad vett luues peamisi ookeani hoovuseid. Without the current, the fish cannot survive. Kui ei oleks ookeani hoovuseid, ei saaks kalad ellu jääda. It is impossible for coral reefs to even function. Siis ei saaks korallrahud toimida. It's beautiful how the wind functions. Väga ilus on see, kuidas tuul funktsioneerib. Do you know that even the wind carries pollen, spore seeds around the earth? Ja me teame seda, et tuul aitab taimedel tolmelda. Fruits. Et, Today we see forests. Yeah. Most of it is
by the wind. et kui sa metsa vaatad, siis mets toimib tuule najal. And it helps our ecosystem. See aitab kaasa meie ökosüsteemile. It helps our nature. Tuul aitab kaasa meie loodusele. And it helps the plant to grow in different places. See viib seemneid eri paikadesse, kus taimed saavad kasvada. And the wind functions, shapes landscapes. Tuul kujundab maastikke. It builds mountains. See ehitab mägesid. From dust. Tolmust, liivast. It builds hills. See ehitab künkaid. And how important wind is. Tuul on niivõrd oluline. To function on earth. Selleks, et me saaksime maa peal funktsioneerida. We may think that the wind is just a wind that is blowing, Me mõtleme, et tuul on lihtsalt nagu suvaliselt puhub ja on ja. But there are properties of the wind. Aga tuulel on omad eesmärgid. Even human use. Seda on ka inimkasutuses näha. Without the wind, we cannot generate electricity. Et kui oleks tuult, siis oleks mingist tuuleenergiast juttu, eks ole. Wind helps us is like a generator, helps us to build a generator of power. See aitab meil toota energiat. And also wind helps navigation. Ja see aitab ka navigeerimisele kaasa. So if the natural wind can move things, change environments, kui nüüd looduslik tuul suudab asju liigutada ja keskkondi muuta, if the natural wind can carry seeds, bring rain and shape landscapes, kui see looduslik tuul suudab seemneid kanda, vihma tuua, maastikke kujundada, if the natural wind can generate power, what happens when the wind of God begins to move in our nation? Kui see looduslik tuul suudab energiat toota, mis hakkab siis saama, kui Jumala tuul hakkab liikuma? How many getting what I'm talking about? Paljud teist mõistavad, kuhu ma oma jutuga lähen ja millest ma How räägin. much powerful the Spirit of God is. Kuivõrd väeline on Jumala vaimu tuul. There is a difference between Chronos and Kairos. Me rääkisime natuke Kronosest ja Kairosest. Nende kahe sõna vahel on vahe. Chronos is a chronological time, the passing of time. Kronos tähistab siis kronoloogilist aega, aja tavapärast kulgemist, nagu me seda teame. But Kairos is a appointed strategic opportune moment for us to step in. Kui me räägime Kairosest, siis see tähendab määratud strateegilist ja soodsat hetke, kus me ise peame sisse astuma. Church, we are in a transition. Kogudus, me oleme muutuste ajas, muutuste tuuled puhuvad. As a church, kogudusena as a nation, ja rahvana. Then the whole world is going through a transition also. Tegelikult on kogu maailm muutuste tuules. The next 5 years is going to be a real shaking. Järgmise 5 aasta jooksul toimuvad suured raputused. And it is going to start from the church. Ja see algab kogudusest. God is going to do a shaking. Jumal hakkab asju raputama. It is going to start from the head of the nation. Ja kõik algab ka rahva peast nii-öelda. And it is going to go. God is doing a major work. Jumal on tegemas suuri asju. There are moments that when God is not simply asking us to continue, but He's asking us to discern now what He is doing. Sest et on hetki, kus Jumal ei palu meil lihtsalt jätkata seda, mida me tavaliselt teeme või oleme alati teinud, ta palub meil mõista ja eristada, mida Jumal praegusel hetkel teeb. I have many plans in my life. Mul on elus palju plaane. But I want to discern where God is telling me what to do. Aga ma tahan tegelikult aru saada ja eristada, mida Jumal käsib mul teha. Because the wind of God is blowing. Sest Jumala tuul on puhumas. And we as children of God need to be positioned at the right place and the right time. Ja meie Jumala lastena peame olema õigel ajal õiges kohas. Sometimes we are pushing for wrong doors to be open. Vahest me seisame valede uste taga ja muudkui lükkame neid. And God is saying, no, that is not what I want you to do. You're wasting your time. Ja Jumal ütleb sulle selle peale, tead, ma ei taha, et sa siin oled, sa raiskad oma aega. Some people, they are praying and praying and praying for so many years that they don't understand they are standing in a closed door. Mõned inimesed palvetavad mingi asja eest aastaid ja nad ise ka ei saa aru, et nad seisavad lihtsalt suletud uste taga. And they are trying to call here, can see whether can work out or not. Ja nad püüavad siit saada abi, sealt saada abi, inimestega suhelda nii edasi ja vaadata, kas asi toimib või ei toimi. We try to act like God. Me püüame tegutseda otse kui Jumalad. How many of you done that? I've done that. Mina olen seda teinud, kui paljud teist on seda teinud?
I'm guilty of it. mina olen süüdi Yeah. ja It's called wisdom. me kutsume seda tarkuseks pealegi. Yeah. jah, No, that's not wisdom. That's false wisdom. see ei ole tarkus, see on mingi võltstarkus. You're not operating under the Spirit of God. sel juhul sa ei toimi Jumala vaimu väes. And what we do, we waste resources. ja seega me raiskame oma ressursse, We waste our time. raiskame aega. Time is precious. aeg on kallis, Once time is gone, sest kui aeg saab otsa, you can't take it back. siis sa seda enam tagasi ei saa. How many can go back to 20 when you're 20 years old? kui paljud saavad minna tagasi oma 20-ndatesse eluaastatesse? Raphael said yes, because you have not. Rafael ütles jah, sest ta ei ole veel sinna jõudnud, okei. No, you can't. sa ei saa minna tagasi. Time is precious. aeg on kallis. So are we building for yesterday's win that God has given us, or are we positioned for today's win? kas me siis ehitame eilse tuule tarvis või me oleme valmis seatud tänase tuule jaoks? The wind, number one, the wind of God is moving. vaatame mõningaid punkte siit. Jumala tuul liigub. In Acts chapter 2 verse 2, Apostlite 2:2. and suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud. The first thing we understand about the wind is that God is not stagnant. esimene asi, mida me peame mõistma Jumala tuule kohta, on see, et Jumal ei seisa paigal. If something is not moving, there is a problem. kui miski on liikumatu, siis see on juba probleem. How many get what I say? kui paljud teist mõistavad mind praegu? If there is a stagnation, Jah. when water is stagnant, kui vesi on lihtsalt paigal, stagnatsioonis nii-öelda, it becomes smelly after few weeks. tiigis ütleme, ja seal on igast asju, mis Am I tekitavad right? seda, siis see läheb haisema mõne aja And pärast. stagnant water, what happens? mis juhtub seisva veega? Mosquito comes and lay eggs. tulevad sääsed, hakkavad seal paljunema. Because mosquitoes love stagnant water. sääskedele meeldib niisugune seisev vesi. That's how the devil works. niimoodi toimib kurat ka. When our life is stagnant, kui meie elu seisab paigal, he comes like a mosquito and lay eggs. sest saatan tuleb otse kui sääsk ja In hakkab our mind. munema meie mõistusesse. Some of us, we are thinking that we are moving, mõned meist arvavad, et me liigume, but actually our life is stagnant. aga tegelikult meie elu seisab paigal. So the wind of God is always moving. Jumala tuul aga liigub alati. That is the first principle. see on esimene printsiip. From Genesis to Revelation, Moosese raamatutest kuni ilmutuse raamatuni välja we see that God is always moving. me näeme seda, et Jumal liigub kogu aeg. He moves over the creation. ta liigub üle loomingu, He moves through history. ta liigub läbi ajaloo, He moves among the nations. ta liigub rahvaste seas, He moves upon individual lives. ta liigub inimeste kohal, He moves through generations. ta liigub läbi põlvkondade, He moves through families. ta liigub läbi perede, He moves through churches. ta liigub koguduse kaudu, He moves through the government also. ta liigub ka valitsuse kaudu. He is the living Spirit of God. ta on elava Jumala vaim, He is a revealing and empowering God. ta ilmutab ja varustab väega, He is a convicting God. ta toob patutunnetuse, He is a directing God. ta suunab And He is also a sending God. ja ta läkitab, He is a refreshing God. ta värskendab, He is a God who brings transformation and positioning. ta toob muutused ja paigutab Jumala rahvast. He positions people who are sensitive in the spirit realm, ta paigutab Jumala rahvast, kes on tundlik vaimses sfääris, who understand the signs and seasons of God. kes mõistavad Jumala aegu ja märke. These are the people who are called the sons of God. Neid inimesi kutsutakse Jumala poegadeks ja tütardeks. Church, kogudus, the earth of Estonia is groaning Eesti pind ägab, for the true sons and daughters of God to be revealed in this nation. et tõelised Jumala pojad ja tütred tuleksid ilmsiks selle rahva seas. One of the greatest danger in spiritual walk is become accustomed to yesterday's God's movement. üks suurimaid vaimulikke ohte on harjuda ära Jumala eilse liikumisega. Yesterday's victory eilne võit is good, on hea, but that's history. aga see on juba ajalugu. It's not going to take you. see ei vii sind eriti kuhugi edasi. We have to keep changing.
me peame muutustega kaasa minema. What you face breakthrough in the 80s, in the 90s, in the 2000 is going to be different. Need läbimurded, mida kogeti 80-ndatel, 90-ndatel, 2000-te alguses, nüüd hakkab asi hoopis teistmoodi minema. What God spoke to you is different. See, mida Jumal sulle kunagi varem rääkis, erineb sellest, mida tahab sulle praegu öelda. Some of us, we are still holding things that God has spoke to us, but it's already past that season. Mõned meist hoiavad kinni nendest asjadest, mida Jumal rääkis kunagi ammu, aga see ajastu on möödas. And that is why we don't see breakthroughs. Ja just sellepärast, et me kinni hoiame, ei näe me ka läbimurdeid. Because the door has been shut. Sest see uks on sulgunud. It's a new season that you've stepped into. Me oleme astunud uude ajastusse. We fail to recognize what He's doing today. Ja me ei suuda ära tunda, mida Jumal on praegu tegemas. The first movement of the Holy Spirit appears in the creation. Püha vaimu esimene liikumine ilmneb juba Genesis chapter 1 verse 2. Loomises, kui me vaatame esimene Moosese 1:2. The earth was formless, void, and darkness was over the surface of the deep. And the Spirit of God was moving over the surface of the waters. Maa oli tühi ja paljas ja pimedus oli sügavuse peal ja Jumala vaim hõljus vete kohal. Now before there was an order, enne kui tuli kord, there was chaos. oli kaos. Before there was light, enne kui sai valgus, there was darkness. oli pimedus. Before there was a form that took place, enne kui tuli mingisugunegi vorm esile, there was emptiness. oli tühjus. In the middle of formless and empty condition, the Spirit of God was moving. Ja Jumala vaim liikus keset seda vormitut ja tühja olukorda. God's Spirit moves before the transformation becomes visible for our eyes to see. Jumala vaim hakkab liikuma enne, kui need muutused saavad meile nähtavaks. Now creation did not begin with what man could see. Loomine ei alanud sellest, mida inimene oleks võinud näha. Creation began when God was doing invisible work. Loomine algas siis, kui Jumal hakkas tegema nähtamatut tööd. Can somebody say amen? Kas keegi ütleb amen selle peale? Amen. Amen. The earth had not changed, but the Spirit was already moved. Maa ei olnud veel muutunud, aga Jumala vaim juba liikus. Just because we cannot see what God is doing does not mean God is not moving. Kui me ei näe veel seda, mida Jumal on tegemas, siis see ei tähenda seda, et Jumal ei liigu. The wind moves before the word produces visible. Tuul hakkab liikuma enne, või vaim siis, Jumala vaim, enne kui sõna toob esile nähtava. Genesis 1. Esimene Moosese esimene peatükk. The Spirit moves, the Holy Spirit moves. Püha vaim hakkab liikuma. Then God speaks. Siis Jumal räägib. God said, let there be light. Jumal ütles, saagu valgus. There is a divine pattern here. Siin on meil jumalik muster, kuidas asjad kulgevad. Firstly, the Spirit of God moves. Esiteks, Jumala vaim liigub. And then God speaks. Siis hakkab Jumal rääkima. And then creation responds. Ja siis loodu reageerib. The Holy Spirit moves to prepare the environment for God's word to be manifested in our life. Püha vaimu liikumine valmistab keskkonna ette, et Jumala sõna saaks ilmutatud meie elus. Sometimes we want to speak. We want God to speak first before we could recognize before we could recognize the Holy Spirit movement. Mõnikord tahame, et Jumal hakkaks rääkima, enne kui märkame, et püha vaim juba tegelikult liigub ja me ootame ikka veel midagi. The church was born in a movement of the wind of God. Kogudus sündis tuule liikumises. In Luke chapter 24 verse 49. Luuka 24:49. This was when Jesus was with the disciples. Jeesus oli jüngritega koos. And he said, behold, I am sending forth the promise of my Father upon you, but you are to stay in the city until you are clothed with power from on high. Ta ütleb siin, vaata, mina läkitan teie üle oma isa tõotuse, teie aga viibige selles linnas, kuni teid rüütatakse väega kõrgelt. Then in Acts chapter 2 verse 2. Siis on meil Apostlite 2:2. And suddenly there came a sound from heaven, a mighty rushing wind. Ja äkitselt tuli taevast kohin, otse kui tugev tuul oleks puhunud ja täitis kogu koja, kus nad istusid. The church was born in an atmosphere of divine moment.
algkogudus sündis jumaliku liikumise atmosfääris It's not, the church was discerning of his movement. ja kogudus tundis ära Jumala liikumise. Today God is raising sons and daughters to discern his movement. täna on Jumal tõstmas üles oma poegi ja tütreid, kes saavad aru, et Jumal To liigub be positioned in the right place, the right time. ja keda Jumal saab asetada õigesse kohta õigeks ajaks. Elijah knew God is about to take him. The chariots of fire is about to go. prohvet Eelia teadis, et Jumal on teda kohe taevasse üles võtmas põlevate kaarikute saatel. He know his time was up. ta teadis, et tema aeg maa peal on otsas Elijah was prepared to go. ja ta oli valmis minema And he told Elisha, ja ta ütles Elisale, I'm going off. ma nüüd hakkan minema siit. And he knew where God wants to take him. ja ta teadis, kuhu Jumal tahab teda viia. Sons and daughters know where God positions them. Jumala pojad ja tütred teavad, kuhu Jumal neid asetab. The wind changes atmosphere. tuul muudab atmosfääri. Natural wind changes atmosphere around us, the conditions of the atmosphere. looduslik tuul muudab atmosfääri tingimusi. When the Spirit of God moves, He changes the spiritual realm of atmosphere. ja kui Jumala vaim liigub, siis muudab ta vaimulikku atmosfääri. When the atmosphere changes, things that was previously hidden begins to become visible. ja kui atmosfäär muutub, hakkavad varem varjatud asjad nähtavale tulema. Like a wind blowing to the sand. nagu tuul, mis puhub üle liivaluidete. And you see the sand opening up and see what was hidden under the sand. ja sa näed, kuidas need luited avanevad ja sa vaatad, mis seal all on. The wind of God exposes foundation. Jumala tuul paljastab vundamendid. This connects directly. The strong wind creates exposes weak foundations. ehk siis tugev tuul paljastab nõrgad alused, nõrgad vundamendid. In Matthew chapter 7 verse 24 to 27. Mattuse 7:24-27. Therefore who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. And the rain fell and the flood came and the winds blew and slammed against the house and yet did not fall, for it has been founded on the rock. Everyone who hears these words of mine and does not act on them will be a foolish man who built his house on the sand. The rain fell, the floods came and the winds blew and slammed against the house and it fell and a great was its fall. igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule ja sadas padu vihma ja tulid vetevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja, aga see ei varisenud, sest see oli rajatud kaljule. Ja igaüks, kes neid minu sõnu kuuleb, ent nende järgi ei tee, sarnaneb rumala mehega, kes ehitas oma maja liivale ja sadas padu vihma ja tulid vetevood ja puhusid tuuled ning sööstsid vastu seda maja ja see varises ja selle kokkuvarisemine oli ränk. It's easy to build a house. Maja on lihtne ehitada. Just build. Lihtsalt ehita, muudkui ehita. But when real challenges comes, kui aga tulevad tõelised väljakutsed, you will see how shaky the house is. siis sa vaatad, kuidas su maja hakkab kõikuma võib-olla. Whether our house is built on the rock, ja see sõltub sellest, kas see maja on ehitatud kaljule whether our house is built on the sand, või liivale. the wind exposes it. Tuul paljastab selle. He says the wind blew and slammed against the house. Mõlemal juhul puhus tuul, tormituul vastu maja läks ja nii edasi. The wind exposes wrong foundations. Tuul paljastab vale aluse, vale This is fundamendi. a strong prophetic principle I want to share with you. See on üks tugev prohvetlik printsiip, mida tahan teiega jagada. The coming movement of God will expose wrong foundations. Tulevane Jumala liikumine paljastab valed fundamendid. Not to destroy, but to distinguish what is genuinely established by God. Mitte selleks, et kõike hävitada, vaid selleks, et eristada seda, mis on tõeliselt Jumala poolt rajatud. Number 4. Neljandaks. The wind separates. Tuul eraldab. Psalms chapter 1 verse 4. Psalmid 1 ja Psalm 4. The wicked are not so, but they are like chaff which the wind drives away. Aga nõnda ei ole õelad, vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab.
The chaff is actually the husk of a rice, et aganad eralduvad siis a wheat or rice. viljast, eks, viljapeast. One of the powerful function of the wind is that it separates. tuul eraldab, see on üks tema vägevatest funktsioonidest. In the natural, wind can distinguish what has weight and what is light. looduses me näeme, et tuul teeb vahet kergel ja raskel. A chaff is very easy to blow aganad on väga kerged, need puhutakse minema lihtsalt. because it's light. see on väga kerged. But when the grain, the true grain is exposed is to the wind. tõeline vili tuleb esile tuule abil The value of that grain ja see vili on väärtuslik ju, that remains sest see jääb. while God blows away the chaff. samal ajal kui Jumal puhub need kergemad aganad minema. In the same way, the Holy Spirit begins to move in a person, samamoodi kui püha vaim hakkab liikuma inimese sees, in our family, meie peres, in our business, meie äris, in our workplace, meie töökohas, in the church, koguduses or even in a nation. või rahva seas. Things have been hidden asjad on olnud varjul, beneath the surface, kuskil pinna all varjul can be manifested, begin to manifest. ja Jumala tuul toob need esile. And God wants to blow it away Jumal tahab valed asjad minema puhuda, because the real value is inside there. sest tõeline väärtus on seal sees. We don't eat the husk, we eat the rice meil or the barley. ei ole vaja aganaid, meil on vaja viljapead. It separates truth from mixture. see eraldab tõe igasugusest seguvalest. It separates genuine from counterfeit. see eraldab ehtsa võltsitust. It separates obedience from rebellion. see eraldab kuulekuse mässumeelsusest. Kingdom and tradition. see eraldab Jumala riigi ja traditsioonid. It separates God's purposes from human agendas. see eraldab Jumala eesmärgid inimlikest tegevuskavadest. When God moves, He exposes what is not aligned with His righteousness, whether in individual, families, churches, workplace, governmental leadership, structures or in nation. kui Jumal liigub, toob ta päevavalgele kõik, mis ei ole kooskõlas tema õigusega, olgu see siis inimese elus või peredes või kogudustes, töökohtades, valitsemise juhtimisstruktuurides või rahva tasandil. The wind, number 5, the wind carries the seed. edasi, tuul kannab seemneid. The wind carries seeds from places to places tuul kannab seemneid paigast paika, where it could never reach. kuhu need muidu ei jõuaks. You know, Philip is one of the powerful example. Philippus on meil üks vägev näide sellest. When I was reading about Philip, lugesin siin Philippusest, I said, God, I want to be like Philip. ma ütlesin, Jumal, ma tahan ka olla nagu Philippus. You know, in Acts chapter 8 verse 26, let's read this. vaatame Apostlite 8:26. Now an angel of the Lord spoke to Philip, issanda ingel aga rääkis Philippusele, saying, arise and go towards the south along the road which goes down to Jerusalem of Gaza. ja ta ütles, tõuse ja mine lõuna poole seda teed, mis läheb Jeruusalemmast alla Gaza poole. Here Philip was asked to go for a unfamiliar territory. Philippusel paluti minna võõrasse kohta, ta ei tundnud seda kohta, ütleme. And here Philip was experiencing a fruitfulness in Samaria. aga sel ajal oli Philippus kogemas Samaarias tohutut viljakust. There was a major breakthrough and revival was taking in Samaria. Samaarias oli tohutu ärkamine ja läbimurre. The Bible said that there was great joy, there were revival, the people were saved. Inimesed said päästetud, rõõmu kui palju. And then the Spirit of God said, Philip, it is time for you to move. ja siis ütleb järsku Jumala vaim, Philippus, sul on aeg liikuda. Philip, it's time for you to move from an environment of fruitfulness. Sul on aeg ära tulla siit viljakuse keskelt praegu. And appear to a place that is empty. ja minna tühermaale. This, you know what place is this? teate, mis paik see oli? It is a desert place. see oligi tühermaa. Whereas everything is flourishing. Philippus oli enne seal, kus kõik õitses ja oli tore. Good income coming. hea tasu oli ka vist. And then God speaks. ja siis Jumal räägib. Now it's time to move. nüüd on aeg liikuda. appikene. Oh God! no Jumal küll. Is this Satan talking to me? äkki on see saatan, kes minuga räägib? Philip could have thought that God, why take me where this revival is happening?
Philippus oleks võinud mõelda, kuule Jumal, miks sa mind siit ärskamise keskelt ära viid? Why need to send me to a desert place? Miks sa mind kuskile tühermaale saadad? Why? Miks? But Philip didn't ask that question. Philippus ei esitanud siukseid küsimusi. Philip obeyed God, the Holy Spirit. Philippus kuuletus Jumala vaimule. And the wind of God moved him. Ja Jumala tuul liigutas He teda. went to the desert. Ta läks sinna tühermaale. He encountered the Ethiopian eunuch. Ja ta kohtus seal etiooplasest eunuhiga. And the Ethiopian eunuch was reading the word of God. Ja see eunuh oli lugemas Jesaja raamatut. The Bible says he was on a chariot. Ta oli seal kaarikus. And Philip heard this man reading this word. Ja Philippus kuulis, kuidas see eunuh loeb Jumala sõna. And here something powerful happens. Ja midagi väelist toimub. You see, when you are in line with the wind of God, supernatural power takes place. Kui sa oled ühel joonel Jumala tahtega, siis hakkavad toimuma üleloomulikud asjad. Philip was running after the chariot. Philippus jooksis kaarikule järele. It's like, how did you catch up with the chariot, Philip? Ja ma hakkasin mõtlema nagu loomulikult, kuidas sa sinna järele jõudsid, hobused on ees, eks? It was supernatural. See oli üleloomulik. It's like Philip going to the Ethiopian. Hi, Et Philippus jookseb seal kaarikul. I saw you reading something. Hei, sina, sa vist loed seal midagi. Do you understand what you're doing reading? Sa aru ka saad, mis sa loed praegu? He was in a supernatural mode. Ta oli üleloomulikkuses liikumas. When you are walking in line with the wind of God, Kui sa oled joondunud Jumala tahte ja the tuulega, supernatural is real before you. siis sa hakkad käima üleloomulikus. You know, we were going to Sarama, Muhu Island. Muhu. Me käisime Muhu maal. I bought a wrong ticket. Ma ostsin vale laevapileti. And I find myself, what is going on? Ja mõtlesin, mis asja, mis toimub? And I was praying to God and I was telling Estella, something is wrong. Ja ma palvetasin, ütlesin Estellale ka, et tead, We are going miski to on a mäda, wrong, et we are going to a wrong direction. me läheme vales suunas nagu. And I near Tallinn, I stopped. My car was going to Tallinn and I stopped the car at the side. Ja ma olin teel Tallinnasse autoga ja siis peatusin seal tee peal. And I called the company, I said, I'm going to Sarama. Ja ma helistasin laevafirma, ütlesin, et tahaks nagu Saaremaale. And the company said, no, the shipping company said, no, you are going to Hiiumaa. Tahaks nagu Saaremaale, aga nemad vastasid seal, et teie pilet on Hiiumaale. I got a shock. Ma sain šoki. I only go 1 hour to reach Ja mulle jäi my destination. tund aega, et jõuda oma sihtpunkti. But my GPS show I'm 1.5 hours behind. Ja GPS-seade näitab, et mul on veel 1,5 tundi minna, tund aega on jäänud. And I was praying, I said, God, Ja siis ma palvetasin, ütlesin, Jumal, I don't know how to reach my ferry. ma ei tea, kuidas ma nüüd laevani I've jõuan, already booked the timing. et ma olen juba kõik need ajad kinni pannud, on ju pilet olemas. I want you to teleport me no matter what. I don't know what I was talking about. I said, God, teleport me. Ja ma ise ka ei tea, mis ma suust välja ajasin, aga ma põhimõtteliselt ütlesin seda, et Jumal, teleporteeri mind. I was shouting in the car. Ma karjusin seal autos, Teleport us right now. et teleporteeri meid kohe praegu. My GPS showed 1.5 hours. GPS-seade näitas, et minekuks kulub 1,5 tundi. I reached the ferry terminal 10 minutes before the ferry left. Ja me jõudsime sadamasse 10 minutit enne, kui laev väljus. And in the midst of it, there was a big jam. Ja kõige selle keskel oli veel suur ummik ka. It was a big jam. I was shocked. What is happening? Ma sain šokki, et mis toimub, suur ummik, värki. Hundreds of, I think nearly 500-600 of cars just one straight line. Stop. No, ma hindan, et umbes 500-600 autot seal minu ees. I was speaking in the spirit, move in Ja ma Jesus' name. rääkisin vaimus neile, liigu Jeesuse nimel. When you are aligned in the will of God, you are caught in the spirit of God. Kui sa oled joondunud Jumala tahtega, siis Supernatural becomes Jumala real. vaim liigutab sind edasi ja üleloomulik saab loomulikuks. Amen. And here Philip, and Ja. he shared the gospel to the Ethiopian. Ja siis on see Philippuse lugu, eks ole, ta jõudis sinna Etiooplase juurde ja jagas talle evangeeliumi. And the Ethiopian was baptized. Ja seal samas sai see etiooplane ka ristitud. And the Bible says, Ja Piibel ütleb,
the Spirit of God took Philip out. et pärast seda võttis Jumala vaim Philippuse sealt paigast ära ja viis kuskile mujale, eks. When I read that, I said, God, ja ma lugesin seda, ma ütlesin, Jumal, I want to experience that. ma tahaksin seda kogeda. I wish I will just take me, oh God, somewhere. I want to be where the Spirit of God is. aga ma tahan olla seal, kus on Jumala vaim. I don't want to be under any out of God's will alignment. ma ei taha olla väljaspool Jumala tahet. Philip didn't know the whole story, what happened. He only heard the instructions of God. Philippus ei teadnud kogu seda lugu, ta ei näinud tervikpilti, ta kuulis ainult Jumala juhtimist, eks ole, Jumala korraldust. And the instruction was arise and go. Jumal ütles talle lihtsalt tõuse ja mine. God's wind can carry what he has planted into new territories. Jumala tuul võib kanda selle, mis ta on istutanud uuele territooriumile. New assignments, Tulevad uued ülesanded, new relationships, tulevad uued suhted, new geographical territories, uued geograafilised piirkonnad, new ministries, uued teenistused, new strategies, uued strateegiad, new expressions of the gospel. evangeeliumi uued väljendusvormid. Don't fight with the Spirit of God Ära võitle Jumala tuule vastu. because it's taking you somewhere else unfamiliar. Kui Jumal hakkab sind viima kuskile tundmatusse kohta. Sometimes the place God is sending us is exactly where the seed needs to be planted. Mõnikord on Jumal meid viimas just sinna, kuhu tuleb külvata seeme. The wind brings rain. Tuul toob vihma. 1 Kings chapter 18 verse 41. Esimene kuningate 18:41. Elijah said to Ahab, get up and eat and drink. There is a sound of abundance of rain. Eelia ütles kuningas Ahabile, mine üles, söö ja joo, sest vihmakohin kostab. There has been no rain for a long time. Vihma ei olnud tulnud pikka aega The land was dry. ja maa oli kuiv. The nation was in a crisis. Israel was in a crisis. Iisraeli rahvas oli kriisis. The people were spiritually confused. Inimesed olid vaimulikult segaduses. And Israel had prolonged a season of drought because of a disobedience. Ja Iisrael oli kogenud pikka põuaaega, sest ta oli pöördunud Jumalast eemale. But then something changed. Kuid siis muutus miski. After Elijah confronted the 450 Baal prophets in Mount Carmel. Pärast seda, kui Eeli oli Karmeli mäel vastu astunud 450 Baali prohvetile. After that war, Pärast seda lahingut nii-öelda. he went to Ahab. Läks ta kuningas Ahabi juurde. He said, there is a sound of abundance rain is coming. Ja ta ütleb, et vihmakohin on juba kosta. The sound came before the rain. Hääl ja kohin tulid enne vihma. This is a prophetic discernment. See ongi prohvetlik eristamisvõime. The natural eye still cannot see. Loomulik silm ei näe veel midagi. But the prophetic spirit was hearing the rain is coming. Aga prohvetlik vaim juba kuulis vihmakohinat. Everyone could look at the sky but see there is no clouds. Everything is so dry. Igaüks võis taevasse vaadata ja vaadata, taevas on selge, kus sa seda vihma But Elijah could look into the invisible realm. Eelia aga oskas vaadata nähtavast kaugemale What God is about to do. ja mõista seda, mida Jumal oli tegemas. The atmosphere changed visibly. Atmosfäär ei olnud veel muutunud, Something has shifted Ja- in spiritual. aga vaimus juba muutusid asjad. The wind of God changes the atmosphere. Jumala tuul muudab atmosfääri. Elijah discerned the change before he saw the evidence. Eelia mõistis ja tundis ära muutuse enne, kui ta nägi selle tõendeid. Elijah saw Israel's Kairos moment. Eelia tabas ära Jumala kairose hetke rahva jaoks. The drought season is coming to an end. Põuaeg on siin lõppemas This is a mark of a prophetic maturity. ja see on üks prohvetliku küpsuse tundemärke. A prophetic person must learn to recognize when a season is changing. Sest prohvetlik inimene peab õppima ära tunnetama, millal ajastu muutub. Not every season is the same. Kõik ajastud ei ole ühesugused. There is a time to plant. On aeg külvata, There is a time to harvest. on aeg lõigata, There is a time to build.
on aeg ehitada , There is a time to tear down. on aeg maha kiskuda , There is a time to gather. on aeg koguda , There is a time to scatter. on aeg laiali There is a pilduda , time to speak. on aeg rääkida There is a time to be ja silent. on aeg vaikida . Sometimes the greatest mistake we can make is to continuing behaving according to the previous season. ja meie suurim viga vahest on see , et me jätkame oma käitumisviise vastavalt eelmisele ajastule või hooajale , When God has already changed the season. kui Jumal on tegelikult ajastut juba muutnud . Elijah went up to Mount Carmel. Eelia läks üles Karmeli mäele , This was the place where he cut off the heads of the 450 Baal prophets. sealsamas tegelikult lõikas ta pead maha nendel 450 Baali prohvetil And he started praying. ja siis ta palvetas . He told the servant 6 times, go and see. 7 times he told. The 6th time still no evidence. ta ütles oma sulasele 6 korda vähemasti , et mine vaata , kas midagi vihma on näha või midagi . Then on the 7th time, the servant went to the sea. He saw above the cloud of sea like a man's fist. ja siis 7. korral läks see sulane sinna mere äärde ja siis ta nägi seal mere kohal niisugust väikest mehe rusika suurust pilve . I was reading this. ja ma lugesin seda I said, God, what? He saw a man's fist. ja mõtlesin , jumal , mis asja , ta nägi rusika suurust pilve . He saw a man's fist, the size of a man's fist, a small little cloud. ta nägi rusika suurust pilve , päris väike ju . You know how small is that? teate , kui väike see on tegelikult ? And he told, I saw a small cloud like a man's fist. aga ta tuli tagasi ja ütles Eelile , tead , ma nägin seda väikest rusika suurust pilve . He understood that a small sign is a great movement about to take place. ja ta mõistis , et väike märk näitab suure liikumise asja . The cloud was small. pilv oli väike , The cloud was tiny. ta oli tilluke , No rain yet. vihma veel ei olnud , The evidence was small. tõend oli väga But väike , the promise was large. aga tõotus oli suur , The manifestation has begun. sest ilming oli juba alanud . Don't despise the small clouds. ära põlga väikesi pilvi . Sometimes we expect God to give us massive answers. mõnikord ootame Jumala käest tohutuid tunnustähti , That He is moving. et ta liigub . The wind came before the rain. aga tuul tuli enne vihma . 1 Kings chapter 18 verse 45. esimene kuningate 18:45 . The heaven was black with clouds and wind. There was a great rain. ja vahepeal tumenes taevas pilvedest ja tuulest ning tuli suur sadu . The atmosphere changed. atmosfäär muutus , The wind moved. tuul liikus , The clouds gathered pilved kogunesid and the rain came. ja vihm tuli . The rain was connected for restoration. vihm oli seotud taastamisega . The rain represented a breaking of a prolonged drought. vihm tähistas pikale veninud põua muutumist . The land has been suffering. maa oli kannatanud , The people had been suffering. rahvas oli kannatanud , The economy has been affected. majandus ei saanud kannatada , The people are struggling. inimesed olid raskustes , The animals are dying. loomad olid suremas . The entire nation is experiencing the consequences of the drought. ja kogu rahvas oli kogemas põua tagajärgi , And God is bringing an end to that season. kuid Jumal tegi sellele ajastule lõpu . There can be seasons of restraint. meil võib olla piirangute aegu , There can be seasons of dryness in your life. võib olla kuivuse aegu meie There elus , can be a season when God is dealing with idolatry, compromise, and misplaced foundations. võib olla aegu , kus Jumal tegeleb ebajumala teenistuse , kompromisside ja valede fundamentidega . But judgment is not always the final word. kuid kohtumõistmine ei pruugi olla alati viimane sõna . God is speaking to you right now. Jumal kõnetab sind just nüüd . Don't become so attached of yesterday's method ära kiindu eilsetesse meetodisse nii tugevalt , that you fail today's movement. et sa ei suuda ära tunda tänast liikumist . Elijah's generation saw the drought, Eelia põlvkond oli näinud põuda , but Elijah discerned the rain. kuid Eelia mõistis ja tundis ära vihma . God desired to bring restoration. Jumal igatseb tuua taastumist . The wind of God is a signal of new season. Jumala tuul annab märku uuest ajastust . Don't stay in the posture of drought when God releases rain.
ära jää põuahoiakusse ja mõtteviisi, kui Jumal on vabastamas vihma. You know, sometimes when people has lived in a drought for so long, they have learned to think like a person in a drought. Mõnikord on inimene elanud põuas nii kaua, et ta on õppinud ja harjunud mõtlema nagu põua käes vaevlev inimene. You know, sometimes I experience when I tell person about how God is moving. Kui ma räägin vahest inimesele, kuidas Jumal liigub, There are people who be excited, say, wow, praise God, let's pray. siis on inimesi, kes satuvad elevile, et Let's jaa, push palvetame, lähme, paneme edasi. There are some people, oh really, God did this, he came down, he said. Ja siis mõned on siuksed nagu, et päriselt Jumal liigub või, ma ei näinud. It's a behavior, bad behavior, a drought mentality. Sest et inimestes on põua mentaliteet. They are so many years adapted to lack, Nad on nii palju aastaid juba harjunud puudusega. adapted to disappointment, Nad on kohanenud pettumusega. adapted to silence, Nad on kohanenud vaikusega. adapted to survival mentality. Nad on kohanenud But when ellujäämismentaliteediga. God begins to change the season, Aga kui Jumal hakkab ajastut muutma, their thinking must change too. siis peab muutuma ka inimese mõtlemine. We cannot enter a season of rain with the mentality of drought. Me ei saa astuda vihmaajastusse, kui meil on põua mõtteviis. The wind, the cloud, the rain. Siin mängivad rolli tuul, pilv ja vihm. The wind moves, the cloud carries the rain brings refreshing. Tuul liigutab pilvi, pilved kannavad vihma ja vihm toob värskenduse. The Holy Spirit moves, the atmosphere changes, God comes with refreshing. Püha vaim liigub, atmosfäär muutub ja Jumala värskendus tuleb. How would you want to be in that Kairos season? Kui paljud teist tahavad olla sellises Kairose hetkes? How many of you want to be in the Kairos season? Kui paljud teist tahavad olla sellises Kairose hetkes? Can you hear the sound of revival? Kas sa kuuled ärkamise Can tuuli? you discern the movement of God? Kas sa eristad, kuidas Jumal Can liigub? you see the small cloud? Kas sa näed väikest Can pilve? you recognize the new beginning of the Kas sa season? tunnetad ära, et tuleb uus ajastu? Church, Kogudus, are you ready? oled sa valmis? God is asking you, are you ready? Jumal küsib sinu käest, kas sa oled valmis? Can somebody say amen? Kas keegi ütleb amen? Come on, somebody say amen. Ütle keegi amen Let's pray. ja palvetame. Let's stand to our feet. Tõuseme jalgele. Let's pray in the spirit. Palvetame vaimus. Come on, church, let's lift your voice. Tõstame hääle. Lift your hands. Tõstame God, we want to be in your new season. Jumal, me tahame olla sinus uues ajastus. You know, for the past more than a month, Üle kuu aja juba. wherever I go, Kuhu iganes ma ka ei lähe. I hear the message. Ma kuulen seda sõnumit, The wind is coming. et tuul tuleb. The wind of God is blowing. Jumala tuul on puhumas. I hear from preachers from Finland. Ma kuulen seda jutlustajatelt Soomest. I go to Tallinn, I hear the same message. Lähen Tallinnasse, kuulen seda sama I go asja. to Saaremaa, I hear the same Lähen message. Saaremaale, kuulen sama I asja. go to Muhu, I hear the same message. Lähen Muhule, kuulen sama I go asja. to many places, I hear the same message. Ükskõik kuhu ma lähen, ma kuulen sama God is asja. one God of this nation. Jumal on üks Jumal selle rahva seas. God is moving. Ja Jumal liigub. Are we still want to play church? Kas me tahame veel kogudust Or do mängida we still want to be in the will of God? või tahame astuda Jumala tahtesse? God is asking you. Jumal küsib su käest. You have problems at home. Sul on kodus probleeme, You have difficulties. sul on raskusi, But we cannot have that drought mind. aga me ei saa elada põua mõtteviisis. You cannot use the old wine skin and operate in this new season. Me ei saa kasutada vanu veinilähkreid ja tegutseda samas uues ajastus. The old mental is gone. See vana rüü on läinud. I'm telling you, the old mental is gone. Ma ütlen sulle, vana rüü on Those läinud. who hear in the spirit, get ready for a new mental.
Need, kes te kuulete vaimus, pange ennast valmis võtma vastu A seda new uut rüüd. mantle is going to fall. Uus rüü on langemas. Ramaharabo sekebe romana kaba ba 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 ba. Bromana kaba rabo sedebelebele brenda barabaka. It's going to be a Holy Spirit movement. Püha vaim Broba hakkab di liikuma. maharabo sededi baraba kaba ba 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 ba. Bromana kaba rabo saide maharaba kaba ba 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 mama rabano baraseketeri. Brebo romana marabo sakbato alebele brabato ali maharaba. Brema no maraba. We declare and decree in the name of Me Jesus. kuulutame ja määrame Jeesuse nimel. The wind of God is blowing. Jumala tuul puhub. The Holy Spirit is moving across our church, Püha vaim liigub üle meie koguduse. moving across the churches of Estonia, See liigub üle koguduste üle Eesti. moving across the nations, Ta liigub üle rahvaste. moving across the families, Ta liigub üle perede. moving across the leaders, Liigub üle juhtide. moving across the generations. Liigub üle rahvaste ja We põlvkondade. declare in the name of Me Jesus, kuulutame Jeesuse this nimel. is no longer a normal season that we are stepping into. Me ei ole enam normaalses This ajastus. is a Kairos season, See on Kairose ajast, a strategic movement of the purposes of God. kus Jumal liigutab strateegiliselt oma eesmärke. According to John chapter 3 verse 8, Johannese 3:8. the wind blows where it wishes. Tuul puhub sinna, kuhu ta tahab. Lord, we surrender our expectations. Isa, me anname sulle oma We ootused. surrender our agendas. Anname sulle oma We surrender plaanid. every assumption of your spirit Anname sulle to your kõik, spirit. kõik sinu vaimu kätte. Lord, we do not want to demand your move of God according to yesterday's pattern. Me ei taha nõuda sinu liikumist eilse liikumise We will järgi. not control or micromanage your spirit. Me ei hakka püüdma kontrollida sinu vaimu. We will not resist what you're doing because of this unfamiliar charted territory. Me ei pane sulle vastu, kuigi võib-olla see territoorium ei ole meile tuttav. Give us ears to hear the wind of and eyes to recognize where you are moving, oh God. Anna meile kõrvu kuulda ja silmi näha, kuhu sa oled liikumas. In the name of Jesus, Jeesuse nimel we declare and decree me kuulutame määrama over Christus Kuningri epicenter Kogudus. Kristuse kuningri epitsentri koguduse üle. Let every dry place Igasugune kuiv koht receive refreshing power of God. võtku vastu Jumala värskendav vägi. Let every dormant gift be wakened today in the name of Jesus. Igasugune suikunud and saagu üles äratatud täna Jeesuse nimel. We declare, let everyone rise in the name of Me kuulutame, et Jesus. igaüks tõusku üles Jeesuse Let the nimel. prayer be restored in every houses. Las palve saada taastatud igas kojas. Let the worship be purified in the name of Jesus. Ülistus saagu puhastatud. Let the word of God become the foundation again in the name of Jesus in our families, Las Jumala sõna saada aluseks meie perekonnades, in our house, meie kodades, in our lives. meie eludes. Let holiness return back to the house of God and in our families. Ja pühadus naasku Jumala kotta ja meie peredesse. Let the hunger increase, oh God, for your presence. Las nälg sinu ligiolu järele We suurem. ask for a fresh mantle of your apostolic and prophetic movement over this church, oh Me God. palume selle koguduse üle uut prohvetlikku apostlikku rüüd. We declare and decree Me kuulutame määrama, that this church is being prepared for the new thing. et see kogudus valmistub uueks asjaks. Let your wind blow across this church. Las su tuul puhuda üle Let meie it blow koguduse. on the alpha generation. Lase puhuda alfa Let generatsiooni it blow seas. upon the harvesters. Lase puhuda harvester Let seas. it blow in this sanctuary. Lase puhuda siin Let kojas. it blow in the name of Lase Jesus. puhuda Jeesuse nimel. Sakabarondo baraba baba baba. Robodo maharabo sekabaroba tu ani. Let every foundation that is not built on you be exposed in Ja the name iga of Jesus. ehitis, mis ei ole ehitatud kaljule, saagu paljastatud. Lord, let it be built upon Christ. Aitame ehitada Kristusele. We expose every spirit of deception. Me paljastame igasuguse pettuse vaimu. We expose every spirit of Me compromise. paljastame kompromissi vaimu. We expose every spirit of pride. Me paljastame uhkuse vaimu. We expose every spirit of manipulation. Me paljastame manipulatsiooni vaimu. We expose every spirit of control. Me paljastame kontrolli vaimu. We expose every witchcraft spirit. Me paljastame nõiduse vaimu. We expose every religious tradition. Me paljastame religioosse We traditsiooni. expose every false move.
motives. me paljastame valed We motiivid , expose the spirit of corruption. me paljastame korruptsioonivaimu , We expose the spirit of division. me paljastame We eraldamisvaimu , expose every evil structure that is not aligned with your kingdom, O me God. paljastame igasuguse kurjuse , mis ei ole joondunud Jumala Let riigiga . the rain move in this church. las see vihm tulla siia Let kogudesse , there be healing and restoration. las tulla tervenemine ja taastumine . Oh, Garamadoro Maharabo Seke Boroba Tuani Maharaba Kaba Baba. Lord, we declare new territories. me kuulutame uusi maid , Just as you territooriume , move Philip, oh God. täpselt nii , nagu sa liigutasid Oh, Philippust Rasto, from Samaria Samaariast to the desert. sinna tühermaale . Lord, that you move us according to your purposes, oh God. liiguta meid oma eesmärkide That we järgi , will carry the seed that you planted in your sons and daughters, oh God, into new territories. et me kannaksime edasi seda seemet uutele territooriumidele . Release new assignment, oh God. vabasta uued ülesanded , Release new relationships. vabasta uued suhted , Release new territories. vabasta uued New territooriumid , ministries. uued teenistused , New strategies. uued strateegiad , New expression and revelation of the gospel of God. uue väljendusviisi Let evangeeliumis . opportunities of kingdom advancement las uued võimalused to flourish in this church, oh God. tulla esile siin koguduses . We thank you, God, me täname sind , isa , that you have aligned us. et sa oled meid ühele joonele That seadnud , this house is a house of prayer. et see koda on palvekoda This house is a house of sons and daughters of the Most High God. ja siin on kõige kõrgema Jumala pojad , This house is a house of people who walks in the Spirit. siin on see koda , kus inimesed käivad vaimus . Hallelujah. We thank you, God, for your goodness. täname sind su helduse eest , Thank you, Father. tänu sulle , isa , In Jesus' name. Jeesuse nimel , Amen. amen . Amen. Amen. God bless you. Jumala